hurmatli tomoshabinlar, qadrli do'stlarimiz, yurtdoshlarimiz, tumanlarimiz. Meni nasib bo'lgach, tag'in sizning bilan uchrashib qo'yildi. Qadrli tomoshabinlar, bugun sizning oldingizda birinchi regional-o'rta Osiyo Ural Sibir Tatar ijro konkursi laureati Tatar estrada bayram ansambli o'zining yangi programmasi bilan do'stlarimiz, hurmatli tomoshabinlarimiz, tuganlarimiz deb aytamiz sizga. Chunki bizning bugungi programmamiz bayram ansambli ijro majlisini chaqiradi deb ataladi. Mana shu maydonda sizga bir necha So'rovimizdan tugul tilagimiz bilan tugul o'tinishimiz bor. Shu faniy dunyoda bizga berilgan qisqa umrni bir mezgilin bugun biz sizning bilan birga o'tkazib yashaygan qansiz ekan. Bizning yurakdan chiqqan yillarimiz sizning ko'ngillariga borib yetdi ekan. Ayda gidelim. O'zingizning barliq qilgan dunyo mashaqqatlarini, qo'shuqlaringizni o'rnatibizda, chinlab turib majlis o'rtasida, jir majlisida o'tiramiz deb his etamiz. Bizning bilan rahatlanib, jumlag'iz, biz o'ynag'iz, gulagiz. Şunu yıllarını akbak sular geriler uda yeğenler bulmayı şunu yıllarını bir uda diyen uylar ile işledik şunday uylarını akbak sular geriler uda Жарым, сен шытып жүрегімді, ел қырында шәшәк атығыз. Көпме болса сіздің күшігіз, һәм ялқынығыз, шул хәтлі жерде хатығыз. Сездә минем барлык тойгыларым, сездә минем керсез яшьләрем. Сез үлсәгез, мин дә онытылырмын. Яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Кадерле дусларыбыз, кунакларыбыз, Büyük şairibizning şoşa sözleri her bir җырчының йөрәгеннән ярылып чыккан сүзләр дип әйтер идем. Хәзер сезнең алдыгызга үзенең кабатланмас тавышы моңы белән ничә еллар инде халкыбыз арасында популяр җырчы исемен алган җырчыбызны чакырабыз. Ансамблебезнең солисты, бүгенге җыр мәҗлесебезнең хуҗасы Газинур Фарухтин. Каршы алыгыз дуслар.
dostlar, siz özümnün dostum, abıyım, yoktaşım, kompozitor İlgiz Zakirov bilen Najib Madyarov icad etken "Sena qaytdım, gaziz tuğan jerim" degan jirini tingladınız. Hazır biz özübüz sahnada işlesek de yigitler, kızlar, barımız da avulda tuğup ösken yigitler, kızlar. Özübüzning tuğan yaklarga qaytkanda yaratıp, jırlap qaytatırgan jirimiz "Aşkınıp qaytdım tagın". Tuğanlarım, yoktaşlarım. Rahmat kızlar. Dağın özümüzün Oqtanish kompozitori özümüzün avul yigiti, Yirmaş avulu yigiti İnsaf Habibullinning bir jirini taqdim etamiz. Yoktaşımız Robert Mingnulning so'zlarini jir "Ketolmassan jonimdan" deb atagan. Üstüne, bir yana da bir üstüne, gidersin mi yarın, umutlarının birisine, gidersin sağlıma, gitmedine yanıma, gitsen de yanımdan, git almazsın yanımdan, gidersin sağlıma, gitmedine yanıma, gitsen de yanıma.
yanımdan hiç almazsın yanımdan. Sen kara günlerge aramıza girgenken yine kara günlerde aldırasın günlerge gidesini hiç salmam gitmedi de yanılmam gitsen de yanımdan hiç almazsın canımdan gidesini hiç salmam gitmedi de yanılmam gitsen de yanımdan hiç almazsın canımdan gitsen de yanımdan hiç almazsın canımdan hiç almazsın canımdan git. Tağın Tağın bugün bizning Kamal teatrında birinchi günal konsert. Şuna yigitler bilan söylәштек de 5 saat boyu jırlar qabıldık bugün. Bunun için Xudaydan selamatlik sırayız, sabırlık sırayız. Rizvan Hakimov müzik sıramı çurağı sözlerine. Hey Xuday, isenlik versin.
bizga. Ey Xudo, bizdan chekir bizga. Rahmat. Ay rahmat. Elmet kompozitörü Bulat Yunusov sözleri hem kiyi yokka gına irken. Radenur Farukşun. Tamam şapırayım. Dostlar, o'zingiz bilganinizcha bir majlisda qo'noqsiz o'tmaydi. Mana bugunda bizning majlisda bizning qonog'imiz. Sizga barcha tanish bo'lmaganlarni tanishtirib o'taman. Shu teatrning yosh, talantli aktyori, o'zining original biyu bilan sizning oldingizda Yıldız G'abdrahmanov.
Abdurahmanov. Yıldız Abdurahmanov. Kızlar şartma. Osanda bir ögüne aldı bir şey. Üretmegen. Alsı çiçek tutup kullarıma mecbur buldum sinarkilerge. Gözlerimden eş yaşlataman çakta sinden ürendim min gülerige. Sinden ürendim min ağır çakta şiur taştay şidan bulurga. Dileyimin altın көңіліңе, шығырымда хайкәл қойырға. Йөрәк жырларыңа саласың да, йылдызларға алып барасың. Шул йылдызлар арасында өзің ең яктысы болып янасың. Мұңларыңны харша күтіп алам. Құшлар язны күткән шикелле. Гомерләрнең күзләре җиткәндә дә, кал син дускай, шулай сөйкемле. Хөрмәтле дуслар, Башкортстанның күренекле шагыйре Рәмзинә Тимирова бу сүзләрне безнең солисткабыз Хания Фәрхигә үзенә багышлап язды. Шуңа күрә минемчә сәхнәгә Хуҗабикәне үзен чакырып алган икән дип уйлыйм. Каршы алыгыз сәхнәдә автор башкаручы Бәйрәматамның солисткасы Хания Фәрхи.
Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә, дуслар. Кадерле тамашачылар, менә бер ел узып киткәне сизелми дә калды. Үзебезнең яраткан сәхнәбездә, үзебезнең яраткан тамашачыбыз Казан тамашачысы алдында тагын без басып торабыз. Инде әлбәттә без күчтәнешкә быел шушы яңа программабыз дип байтак кына җырлар, яңа җырлар алып килдек. Инде һәрбер җырны беренче тапкыр җырлаганда каушыйсың да әлбәттә, сез ничек кабул итәрсез, сезнең күзләрегез, кул чабуларыгыз аша аңлашыла. Инде без үзебезне бүген кайнар суга да, салкын суга да салып алган шикелле хис итәбез, сүздә юк. Чөнки бу безнең әле программабыз бүген беренче тапкыр сезнең алдыгызда. Хәзер, кадерле тамашачылар, сезнең игътибарыгызга әйтеп үтүемчә, без елның елында шушы традициябыз, сезнең алдыгызда имтихан тотабыз. Инде Казаннан читтә чакта, чит республикаларда без Сембер якларында булып кайттык, Уфа шәһәрләрендә, Нефтекама якларында. Без әлбәттә үзебезнең Казаныбызны һәм Казаныбызның шушындый гүзәл тамашачысын сагынмыйча калмыйбыз. Инде шушы сүзләремнең ихласлыгын исбатлап, сезгә таныш җырыбызны башкарабыз. Шәмсия Җиһангирова сүзләре, Ганус Сайфуллин музыкасы. Күрәсем килгән иде. Рәхмәт сезгә, кызлар, матур кызлар. Кадерле тамашачылар, менә
Әйтеп үтүемчә, без сезгә бүген байтак яңа җырларыбызны алып килдек. Алар әле безнең кичкенә генә сабыйларыбыз бишлектәге кебек кенә. Чөнки нибарысы бер атна аларның дөньяга килүенә. Күптән түгел генә без моннан 2 атналық Башкортстан якларында булдык. Гастрольләр белән түгел, дусларыбызның чакырулары белән. Сезгә бик яхшы таныш җырлар, йөрәк бит булай да яралы. Үпкәләмән ки, һәм бик күп җырларның авторлары Нәфисә һәм Ризван Хакимовлар да кунакта булып, аларның бик күп сыйларын, күчтәнәчләрен сезгә алып кайттык. Хәзер шул җырларның берсе Ризван Хакимов музыкасы "Көтмә мине". Yollar ırtımam, kaybolsam bir arası, ömürlerim uzar sulay, şit yollarda adaşır, etmesin kötüme ukkaleme, aradan Seyyure sultan yürü, hazır başkanlıktır. Hükmetin hükme ukeleme, oradan dilerdir. Seyyure sultan yürü, hazır Hazretine Bollanlar buylasam da Üstekini tütülep bulmuydu İyileri yılasam da Hükmetin kötüme ukaleme Oradan dilerdir Duyunca sultan
Rahmet sizge bik dostlar. Kıymetli tomoshablar, mine Xudoy Taala bizni shulay yaratgan indi. Bir-bizni xotin qiz, bir-bizni irod etib, ham biz endi bu turmushda hamon bir-birimizni izlab, topib yashaymiz. Endi bir-birini topgan yuraklar ömür boyu baxtli yaşaylar. Endi topolmaganlar hamon izlaylar. Tabırga ümitleri biktireklerin qala. Aşjarımız şol turida dostlar. Ayırmasın sinden yazmış dip atala. Şoşu zalda oturuşu baxtli parlar. Sizge barıgızga da tozalık, baxt, birge güller kibik çeçek atıp yaşaugizni tilep qalam. Dünyada sen bulmasan kimle yaratırım? Şatlık kaygı sağırım, çiçek taratırım. Yazmış dilim mehmedim, olmasın sayılmasın. Kutsa salsın, kuva salsın, ikisinden ayırmasın. Yazmış dilim mehmedim, olmasın sayılmasın. Kutsa salsın, kuva ikisinden ayrılmasın. Bu dünyada sen bulmazsan duyulur sandıkçılar dik durganda sayrap durur ideme. Yazmış yoluna olmazsan ayrılmasın. Kuva salsın, kuva salsın, ikisinden ayrılmasın. Yazmış yoluna olmazsan ayrılmasın. Kuva salsın, kuva salsın, ikisinden ayrılmasın. Bu dünyada sen bulmasan kıyaşı süzülir. Ne kadar kimini tapalmış canım üzülür. Yazmış dilim mehmedim, olmasın sayılmasın. Kuva salsın, kuva salsın, ikisinden ayrılmasın. Yazmış dilim mehmedim, olmasın sayılmasın. Kuva salsın, kuva salsın, ikisinden ayrılmasın. Yazmış dilim mehmedim, olmasın sayılmasın. Kuva salsın, kuva salsın, ikisinden ayrılmasın. Kuva salsın, kuva salsın, ikisinden ayrılmasın. İkisinden ayrılmasın, ikisinden ayrılmasın. Rahmet. Rahmet. Bizler odan aytib qo'yam. Uberga o'ylabsangiz ikki yog'idan da o'zingiz yolg'iz qoluvdan bek qo'rqam. Qadr tomoshablar, mana bizning zallarımızda hamon da şulay yavluqların ceyip beylegan ul yaşdagi opalarimiz, shishlarni shol kirgan og'alarimiz kela. Biz bek hurmat etamiz, baxtlibiz bizning zalımızda kichkinagina babidan olib, shunday abilarga va boylarga xatli tomoshabchilarimiz bo'luvi bilan. Qadr sizning ixtiboringizga Tatar xalqimizning mangu o'lmas bir jirin jirlaymiz. Sando'g'ashim go'zalim. Mine
Rahmat sizga do'stlar, bo'laklaringizga. Qadrdonlar, mana siz bizning ansamblimiz bilan ko'plarimiz yaqindan tanishsiz. Ko'plarimiz Tataristonning radio televideniyasi osha gazeta jurnallardan o'qib bilasiz. Endi bizning ansamblimizda birsidan birsi o'ngan bo'lgan shart shiver yigitlar. Orasida hamon men bir o'zimdan. Şoy bulgaç hiç de gajab tugul, mening repertuarimda ko'pchilik muhabbat jırlari o'rin olib turadi. Hozir sizning uchun muhabbat to'qmoqlarini jırlaymiz. Diyegenler paraşok.
Kanya Farhi. Kanya Farhi. Hadi şıra. Hürmetli dostlar, axir sizni o'zimizning eng yosh yulduzi bilan tanishtirasam kerak. Sizning oldingizda Oliya Farhi. Oliya Farhi. Rahmatullah. Oliyaga 8 yaş. Ol ikinci klasta okuyor, ikinci sınıfta bu yıl. Oliya o'sgan mazrak. Oliya endi 3 yaşından sahnada, mana biz birga şoşa xizmatdamiz. Albatta, bir kimga da sir tugul, artist xalqining turmushi shulay. Yilning 12 oyning 9 oyini hamon yo'lda, tegirmash ustida o'tiramiz. Шуңа күрә без үзебезнең гаиләләребез белән дә сагынышып кына очрашырга туры килә. Инде безнең бер-беребезне сагынганда җырлый торган уртак җырларыбыз бар. Хәзер дуслар, шушы залда утыручы ата-аналарга багышлап җыр җырлыйбыз. Балаларыгызның игелеген күрегез, таза исән сау булыгыз дип әйтәбез без шушы җырыбыз белән, Алия белән шушы җырыбыз аша. Балан җыры.
кичкенә генә нәни кызлар бар, укучылар бар. Аларга син бүген нинди җырны җырлыйсың? Бака җәйне ярата. Әйдә әле кызым. Berki. Rahmat sizga do'stlar. Aliya qizim opalarga obilarga tag'in bir qat ko'rin endi. Nasıl yaşayız dostlar? Dostlar endi былтыр bizning bu majlisimizda bo'lgan tomoshalarimiz, qonaqlarimiz bilalar. Biz yılında sizga ko'shana chitib yangi jurlar, she'rlargina tugul, modalar teatrida olib kelamiz. Endi hozir mana zalda o't qabına. G'adatda siz baribir o'tirib bosasiz, o'zingizning, qo'shnilaringizning motor kostyumlarini, ko'maklarini qaraysiz. Endi bizning bufetlarimizda samovarlarimiz qo'ynab chiqdi. Ish pishmoqlarimiz sizni kutar. Sanasiz. Dostlar,
Yani nичек безнең şeylerimiz? Modalarımız sizge aşadımı? Ярый, без бик канәгать. Кадерле тумышташларыбыз, кунакларыбыз, туганнарыбыз. Инде әйтеп үтүебезчә, без бу театрны, шушы сәхнәне, шушы залны, хәтта шушы сәхнәнең тузанын, һавасын бик нык яратабыз. Мин үзем бигрәк тә, чөнки минем иҗат юлым театрдан башланды. Инде театр артистлары белән безнең үзара дус, тату яшәүбез турында әйтеп сөйләп торасы да юк. Авыр гастрольләрдән соң мин беренче җигреп шушы театрга, шушы бинага киләм. Андагы якын дусларым белән аралашам. Һәм әлбәттә инде шушы безнең мәҗлесебез булганын белеп, миңа колакка төшерделәр. Siz gel bizning yıldızımızı çağırasız qonaqqa. Biləsizmi bizning әле estradada менә дигән бии яла торган, менә дигән сезнең мәҗлесләрегезне бизи яла торган матур кызларыбыз да бар дип. Әлбәттә дуслар, хәзер без сезнең алдыгызга театрыбызның йолдызын Лютфия Хамитованы чакырабыз. Каршы алыгыз, сезнең яраткан актрисагыз, безнең якын дустыбыз. Qonağımız Lütfiye Hamidova. Merhaba dostlar, biz birge şulay bik көңелле yaşaymiz. Allah'a şükür. Hozir qadrli qonaqlarimiz, sizni ansamblimizning tag'in bir asıl jigiti bilan tanishtirishga ruxsat etigiz. Sahnada o'zining jurlari, muңlari bilan Firdus Zaripov. Qizlar, qarshi olinglar. Deb aytar edim, Firdusimiz sizdan tugul uylendi. Әйтер сүзләрем бар, Кемләулаған күңел түрендә. Айга карап ачам йөрәгемне, ай тапшырсын сиңа сиремне. Күзләремә бер карау җитәр, барлык кайгыларым югалар.
Ellerin var dünyada Üzlerime bir faranjide Varlık faydalarım Allah Ellerin var ben ödüme Ellerin var dünyada Hürmetli tomoshabchilar, әле сез Башкортстанның композиторы Байрас Абдуллин музыкасын язылган "Әлдә әле син бар дөньяда" дигән җырны тыңладыгыз. Теге иске күлмәк кию җайларда дигән кебек, без җырлаган җырларны ташламадык. Сезнең игътибарыгызга Мәскәү композиторы Рифкат Сайфинов музыкасын язылган солисткабыз Хания Фәрхи сүзләренә "Син тыелган җимешем" Başkalar isterim üstülesem Tutlanam ekşiden gelmez Kıyabında duruşa İyi gelsin onlara bilense İyi gelsin baba Ben bir gelirse Uğraşı şakara Ağzın kilmekse Sınta sabır varlıklarıma verirse İlk işittikçe yağmurlar Konuşur başlara değil, konuşlar şimdi, yatlarına
hasti kutlamda Dünyasın birine İbretlerini dağıtsın Zaten kişiyle Niye sinye onlara dilersin Niye dimama ben dilersin Uğraşın şokra Ağzın girmezsin Tımtak kaldır konuklarıma bu gelirsin Sabır konuklarıma bu gelirsin Niye sinye onlara dilersin Niye sinbama ben gelirsin Uğraşın şapra ağzı girmezsin Tımda sabır konuklarıma bu gelirsin Bu gelirsin Bu gelirsin Sudah Ustaz. Kompozitor Ilgiz Zakirov muzikasi yozilgan Sora Bikqul Ovul kuyi. İsmini yerine Şulavına dağılır fayda Yaman sulaklar yılan Şuşma boyu eremer Anda sayılır sandılar Eylem de şunlar fayda Üzülüp sağlar Şuşma boyu eremer Anda sayılır sandılar Eylem de şunlar fayda Üzülüp sağlar Çığırdığına gider Ayrılana gider Baban avşun gider Şuşma boyu erenler Anda sayırır sandılar Eylem de şundan aydan Üzülüp sağlar Şuşma boyu erenler Anda sayırır sandılar Eylem de şundan aydan Üzülüp sağlar Sonra yıkılmış şişmeler Çilküre doğan iken Sağlar elimde Şu şişmeler su işte Şuşma boyu erenler Anda sayırır sandılar Eylem de şundan aydan Üzülüp sağlar Şuşma boyu erenler Anda sayırır sandılar Eylem de şundan aydan Üzülüp sağlar Eylem de şundan aydan Üzülüp sağlar Üzülüp sağlar Üzülüp sağlar Firduz Zaripov. Dostlar, mana endi aytib o'tmoqchi ansamblimizda bizning jigitlar buyuk ko'p. Majlisimizni davom etadi. Ansamblimizning eng salosh, eng shivar jigiti G'azi Nur Farruxsin.
Ayşenur Faruk'cum. Hürmetli katılımcılar, siz Düryan'a tыңладыңыз. Жырның авторлары Якташым, абыйым, композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илгиз Закиров. Sizlerin yazışı bizimizin tağın yaktашыбыз Şagir Robert Mingnullin. Ne için yaktaşlarım diyeyim? Çünkü İlgiz Zakirov Sün yılgasının Tataristan yağında tuğan bulsa, Robert Mingnullin Sün yılgasının Başkırstan yağında tuğan yigit. Әмин өзім Ағайдыл бойында туып өскен егет. Қазір кім генә сағынды екен өзінің туған ауылын, туған жерін, туған түбәгін. Ризван Хакимов музыкасы, Рамил Чурағұлов сөзләріне. Эх, менің ауыл қайым. İlgiz Zakirov'ның dağın bir jırı, Hakimcan yanım sözlerine jır, son mertebe, songa qabat деп аталады.
Rahman. Tag'in o'zimizning ilgizning bir жаңа jiri shoir Naqib G'alim so'zlari jir ayda ilgiz o'ynat garmoningni deb ataman. Композитор Ilgiz Zakirov.
Hörmətli dostlar, mına sizə ikinci sorağım var. Mına bugün aytayıq mına siz. Siz bugün нәрсе bilen келдіңіз концертімізға? Автобус. Кімдір жеу, кімдір автобус bilen, кімдір такси bilen. Әдіңіздер автобуста халық көп еді ме? Бек көп ме? Біздің концертта әлбетте шулай лайын ол достар. Ол халық арасында қызыққана сөздер бар тегі автобус нықтығыз деп дейтелеріндені, троллейбус, троллейбус деп дейделер. Мына Уфада біздің шәп бір досымыз бар. Ол яш талантлы, әлі Уфада бек популярнып келген шағыр Марат Кабиров деген. Мына ол да Қазанға келіп, бізге қонаққа бір кітаптар автобуса келіп қайтқан еді. Бір шығыр yazған. Фердус Дусти мына концертіңізде шу шығырын сөйлесең, бек шат боларын деген едім. Аның өтінішін өтейім төшер, шығырын оқымақшы болам. Автобус, нып-тығыз, матур қыз, yüzge-yüz тұрабыз қысалар. Еріксіз ашитбіз, қойларға ашитбіз. Тәннәрні тәннәрге қушалар, жетмәсә күн ісі. Жер исі, тоз исі, қыз исі, ир исі, түзігіз жүрәкләр, түзігіз күлмәкләр. Қызының түшләре дірілі болады, хисләден вулканны тау болып қабара. Рухи халатын аңлатып, танаулар келгеннер қанатын, күзлер, көңілінің күзгісі, күзлерде шәрі жан бір-бірсін көрмәске тырышып шабалар. Ей, қызый, кімсің сен? Министр қызымы, оқытушы баланмы, хайыр, не қызығы? Мына мен бір ғади артист, мақсатым бүйіклік, ауыда бір бітлік. Хыялым һәм хисім юганда тек сенің теренде, убәрге, түшәргә түбәнгә. Әйт, ник бу хөкүмәт түбәнгә юл аша? Интегеп килгәнче танышыйк булмаса, танышыйк, талышыйк, кавышыйк, сүз сөйләшик югары тоннарда, югары күтәреп башларны. Ашыйк без юрганны таңнарда. Йөзеңне яшермә, кызарма киләре. Монда бит без жансыз, гаепсез, жаным гаепсез, бу бит халык дирәге. Автобус нык-тыгыз, кысалар, сыталар, сыгалар, ушалар. Автобус кешедән килкиләр ясаучы коралга охшаган. Dostlar, məclisimiz davam etə, səhnədə uç yığışım davam etə, Xəniyə Fərqi Qoşalığı dostlar. Özüme tatlım üzerime
Birga yürgen to'qilmoqlardan Ödelim suylaydilarni Yurtda yıkılın yalgındırma Özüme tatlım degimini Birga yürgen to'qilmoqlardan Ödelim suylaydilarni Yurtda yıkılın yalgındırma Özüme tatlım degimini Birga yürgen to'qilmoqlardan Ödelim suylaydilarni Ödelim suylaydilarni Ödelim suylaydilarni Rahmat, biz rahmat sizga qizlar. Siz almat kompozitori Zinur Safiyevning Kil suyuklim degan jirin tingladingiz. Bu jirning so'zlarin Ahmad G'adil bilan biz birga ijod etdik. Qadrli tomoshabinlar, hozir sizga tag'in bir өр-яңа jırlaymiz. Bu jir әле sahnadan birinchi topqir gina boshqarila. Jirning avtori Mingzifa Kashfiyeva degan g'odigina bir avul qizi, go'zal, motor avul xotini dersingini aytganda. U o'zincha bek og'ir xizmat orasında shunday motor jirlar ijod etadi. Aning jirlari bek ko'p. Hozir men sizga shu jirlarning birisini topshirishga, sizga yetkazishga o'yladim. Baxtim menim deb ataladi. So'zlari da, kuyi da Mingzifaniki. Aşırıştıkta oynap bana Aşık buldum şınılap sina Kötem kadir kurşunu Saatler sanap bana Baxtım seni benim Canım senin hem ümitim Toplumlana, uttayana, yarattan, nihayetim,
Рәхмәт. Рәхмәт. Бик рәхмәт сезгә, дуслар. Менә әйтеп үтүемчә, минем репертуарымда мәхәббәт җырлары бик күп инде. Шулай да менә шу залда утыручы кайсы гына хатын-кызның үзенең яраткан кешесенә иң гүзәле, иң матуры, иң кадерле зат буласы килми икән. Шулаймы, хатын-кызлар? Әлбәттә шулай. Менә шу залда утыручы барлык хатын-кызлар исеменнән шу залдагы барлык көчле арысландай җегетләргә бер җыр бүләк итәсем килә. Кызлар, сез каршы түгелме? Юк. Җегетләр, сез? Җегетләр, кабул итеп алыгыз. Сезнең өчен җырлыйбыз. Минем җырым аша сезнең яныгызда утыручы гүзәл зат сезгә дәшә дип кабул итеп алыгыз. Ул булайыммы сиңа? Бәхетле булыгыз. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, дуслар. Инде, әлбәттә, без сезгә яңа җырлар алып килдек дип әйтсәк тә, сезнең колакларыгызга инде ятышлы булган, сез яратып өлгергән җырларыбызны бүген җырламый китсәк, сезнең күңелләрегезнең бер яхшыты китек булыр иде, шулаймы? Хәзер җырланасы җырыбыз алдыннан, дуслар, сезгә бик зур рәхмәтебезне әйтеп, сезнең алдыгызда баш иясебез килә. Ни өчен? Чөнки менә шушы сәхнәдә әле шундый зур бәйрәмнәр булып үтте. Берсеннән-берсе көчле, матур, моңлы тавышлы коллектив бер ай буена Көзге моңлар дигән фестивальдә эшләде. Коллективлар. Без дә анда катнаштык һәм үзебезнең көчебезне, кай тирәдәрәк икәнебезне шулай ук аңладык. Менә бүген килгән тамашачы, ул безнең тамашачыбыз инде, безнең бәйрәм ансамблебезгә килгән кунакларыбыз, тамашачыларыбыз. Сезгә бик зур рәхмәт. Безне шулай
яратканыгыз өчен, безне шулай хөрмәт иткәнегез өчен. Чөнки бу рәхмәтемнең ни өчен шул тиклем күп рәхмәтемне әйткәнемне аңлатып үтәсем килә. Татарстан телевидениесе менә 3 ел рәттән инде уятмакчы булсаң халык күңелләре дигән конкурс алып бара. Көчебездән килгәнчә без ул конкурста ел сайын катнашып барабыз. Һәм инде ел сайын, Аллага шөкер, сезнең мәхәббәтегез, сезнең хатларыгыз, сезнең алкышларыгыз аша лауреат исемнәре яулап барабыз. Хәзер дуслар, тагын бер кат шушы лауреат җырларны яңгыратырга рөхсәт итегез. Сезнең өчен бүгенге килгән кунакларыбыз, дусларыбыз, туганнарыбыз, сезнең өчен яңгырый, сез яраткан җырыгыз, үпкәләсәң әйдә, үпкәлә. Булат юлының сүзләре һәм көйе. Yolg'izg'an yozlar, sinchi botgan damlar, ko'ngillarga kirgan
Nisa boyu yemli bitireş yağı Başarılar bulmadan Bize sıkmaklarla basıp yerin Dinlenizlerimi sakladın Üsteklerinize sevdim Sağlık yine gider Abdi yüreğde uyan Saniye Ferhi. Beyram cigitleri. Rahmet. Mümkün rahmet sizge dostlar. Kaçıncı konuklarım, soğunlarımız. Kallarga gitmişek, jırlaşamız meli. Oramadınız meli. Jırlıyız dostlar. Sizin için oturaylı şakkına. Sizde minim
Шынында достар, бүгін шындай матур қонақтар келген, достар келген, біздің мәжілісімізге сізге бек зор рахмет. Күн сайын бізге бірге жылдар құпиялы яшәргә ясын. Хания Фарки. Buna teşekkür ederim. Hürmetli dostlar, meclisimiz devam eder. Efendim sahneye şakramsız yaratım ulurgan. Lütsiye, sahnede Lütsiye, Hamite Bakam, Yıldız Abdurrahmanov o'zlari yangi biveri bilan.
Илдус Габдрахманов. Достар, енді сізге барғызы таныш болған Марат Кабировтың тағы бір шығырын оқып өтем. Бұл шығырды оқыған шағында 5 жыл бойына оқыған һәм тұрған Тулай Тұрақның койкасына бағышлаған екен. Тулай Тұрақ бөлмелердің тек достар ұйықтағына. Көршілерден яшірін сыр yok, стеналар ұйқағына. Юқағына стена аша бір кроват шәп жыр суза. Шығыр, 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 шығыр. Көрші қызын жәлләп қоям. Әнкәң міскен көрсә дейіп. Егітіңді әрләп қоям. Түзі бірәк кешсәң дейіп. Дашны ярып шыққан мұңдай жыр тарала стена аша. Һәм ұшыла аңайкәу ыңғыраша, ыңғыраша. Дөньялары фанидырла, ул барыбыр бітәсідір. Бұл квартет мұхаббатның ең юғары нұқтасыдыр. Эй, кроват, сенің дә бик жеңіл түгіл іші. Жырлы-жырлы изеләсің, ятлар рәхәт шексен үшін. Тек алайда бәхетлесің. Көп қатында сенің урын, сенің кебек жырлы алмай. Bir jırşı da süyü jırın. Шығыр, шығыр, вақыт ери, һәм күшая ул тағы да, мұнда шыға көрмә қызы. Стеналар юқағына. Рәхмәт достар. Достар, мен сізге екінші сұрауым бар. Сәхнәгә кімні шақырайым? Хания Фархинымы, Газинур Фарухшынымы? Хания? Yok, бұлай дәбіз. Мына кімді кім сәхнәгә Хания Фархины шақыра? Мына кімді кім сәхнәгә Газинур Фарухшыны шығын тілейк? Мына мен өзім мұна қалсам. Сұғладығыз, іштілер бар. Достар, қоршалығы сәхнәдә Хания Фархи һәм Газинур Фарухшын. That is
Siz Zinnur Safiullинның «Әші» деген жырын тыңладыңыз. Хәзер сезнең игътибарыгызга башкорт композиторы Талгат Шариповның «Төн буйык бүләк итмә» дигән жырын тәкъдим итәбез.
сезнең игътибарыгызга тагын бер өр-яңа җырыбызны тәкъдим итәбез. Җырның көен Лениногорск шәһәрендә яшәүче Әхмәт Файрушин дигән җегет язды, ә сүзләре халыкныкы. Йөрәк җыры дип атала бу җырыбыз. Инде безнең мәҗлесебез ахырына якынлашып килә. Шулай да мин үзебезнең ансамблебезнең тагын ансамблебез белән якыннанрак таныштырып үтәсем килә. Ансамблебездә безнең әйтеп үтүебезчә ике асыл җегетебез, Актаныш җегетләре Газинур Фарухшин һәм композиторыбыз Илгиз Закиров. Казан җегетләребез, талантлы музыкантларыбыз Айрат Юнусов, гитаристыбыз Дияс Ишмаметов. Әйтебез менә, Йордус белән икебез Башкортстанның иң төньяк районында туып үсүче Тәтешле җегетләре. Кызлар, хәзерге сезгә Тәтешле турында өр-яңа җырлыйбыз. Бу җырның көен композитор Илгиз Закиров язды, ә сүзләре шулай ук Тәтешле җегете, татар һәм башкорт халкының күренекле шагыйре Әнгам Атнабаевныкы «Танып буе» дип атала. Танып инде узышлар безнең районыбызны иңләп бүлеп калган дөньядагы иң матур елгаларның берсе.
bağışlı, amaçları savaşlı. Yaradan ışıldayan kavuşlu. Boyu eğene, gitsem başım eğene. Akbol dağının çeşmeler, çeşmelerine değene. Boyu eğene, gitsem başım eğene. Akbol dağının çeşmeler, çeşmelerine değene. Tanrı bu yönümden, Mina bir diyen. Ben sarılmışım, kıskançlar erdigen. Bu yanımda, Saygıdeğer arkadaşlar, dostlarımız, konuklarımız. Bugün sizin aldığınızda birinci regional Orta Asya Üniversitesi Tatarca konkursu laureatı Tatar Estrada Belgilem Ansamble çıkış yasadı. Toğın bir kasımdan ko'ngilleringizga, yuraklarga izlab singib qolgan uchun jigitlarning ismin qabatlab aytib o'tishga ruxsat etasiz. Ansamblimizning jigitlari. Bayram ansamblining tovushi rejissyori Mirbay Ismaliyev. Kızlarımızın konu jigitimizni barqaror qolamiz. Ansamblimizning muzikal yetakchisi, Tatar xalqimizning populyar kompozitori, Tataristonning ot qilingan san'at ishlikasi Ilgiz Zakirov. Muzikantimiz Ayrat Yunusov. Gitaristimiz Riyaz Ismametov. Jirchilarimiz Firdus Zaripov. Bilip barır